Pişik stolun altında oturub. Koşka, değişik kullanmakta oturmakta şey. Koşka sидit. Сидит, сидеть под стол. Под столом. Под столом. Столом. Да, кошка сидит под stolom. Так. Binanın üstündə bayraq asılıb. Üstünden ısrar olayı. Nad. Над зданием. Это şey. Над зданием Висит висит флаг. Висит. Да. Над zданием висит флаг. Binanın üstündə Висит флаг. da bayraq asılıb. Ağaçlı. Tak. Evin qabağında yeni ticarət mərkəzi var. Perit karşısında onda. Perit. İlmi var. Domoy. Doğmam, Perit doğmam. Perit doğma. Yeni ticaret merkezi açılıb. Var, yeni ticarət mərkəzi var. Var. Da. Yer. Aha. Перед дома есть новая ярмарка. Торговый центр. Где? Новый торговый. Торговый центр, да. Да, новый торговый цentr. Торговый центr. O qardaşı ilə işləmək istəmir. O işlemek istemiyor. Он istemiyor. Он не Не хочет. Он не хочет работать с братом. Не хочет работать. Хочет работать. Birinci dəyişdi, ikinci məstər forması. Bəli. Не хочет работать с братом. Aha. Mənim rəfiqəm stadion yanında yaşayır. Моя подруга живет в стадионun yanında. Stadion. Rядом Riyad'ın stadion.